Aman ala sayyidina Muhammadin al-Aziz Qurabu bihil hawaiju wa tunalu birraqaibu wa husnul khawatim wa ma'u amin amin ya rabbal Abdullah adat yang ada disusuri halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka 8 tahun usia Abu Thalib paman paling pembela dagang saat remaja umur 25 memperistri Khadijah itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka di umur ketiga satu bangsa saat duka
Ayo kadang doa duha ya. فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فتحرقه وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah turunkanlah, jika suka perundangkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah, berkat waktu kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Hambamu yang soleh. Amin amin ya Rabbal. Sekarang dijarah ayo kita doa awal kapi Dedek. Bentar. Sapa teman-teman. Halo kakak Zalfa Tunisa Polpoke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak Zalfa Tunisa. Suhar Tade. Hello dek, salam kenal. Halo kakak Suhar. Halo kakak Suhar Tade. Patricia. Main emot ya. Halo kak Patricia. Suhar Tade dari mana ya adik asalnya? Dari Bekasi kakak Suhar Tade, Bekasi, Jati Asih Bekasi, kakak Suhar ya. Kakak Suhar dari mana kakak Suhar Tade? Boleh komen-komen kakak Suhar ya, salam kenal ya kak ya. Baru kalau sudah komen-komen, lanjut ya kak ya. Makasih sudah tap layar kak ya, sudah tap like ya. Barakallah ya. Ya, ayo lanjut kak. Dijahra ayo baca Allah kapi. Ayo, satu mulai. Minum. Habis itu minum. Ya. Allahu. Ya. Kakak Revi Mariska, halo. Halo. Kakak Revi, hai. Kakak Revi terus pok. Nah, Kakak Revi ya. Saya tahu nih. Iya. Ayo diajar ayo. Kakak Revi Mariska. Kakak ya sudah komen-komen ya, sudah menyimak kata Revi ya. Barakallah kakak Revi ya. Ayo mulai. Allahu Akbar, ayo mulai. Semangat. Alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Lihat debu. Ambil
dua, satu. Hmm. Iya, enggak ubah banget. Ini. Sini kan. Jangan tinggal rumah. Oh, Sungguh. Lihat senyumlah indah puasa kain sedekah semoga telah masuk surga. Marilah teman-teman semua ikat maulah akan tak saja Ibu, Umi dan Abi, semoga hidup bahagia. Iya, masya Allah, amin amin ya Rabbal. Amin. Kak Revi tuh kasih jempol tuh buat Dede Zahra tuh, makanya Kak Revi jempolnya ya, tepuk-tepuk tangannya, masya Allah, amin amin ya Rabbal alamin Kak Revi ya. Lanjut, ayo teman-teman baca wabadu yuk, ayo tanahlah Dede Zahra ya, wabadu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadu walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa imama wa Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallahu wa bi kulli rasulin arsalahu wa insyaallahu min alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil bacaan salat ayo, bacaan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras Samawati hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati menusuki ya wa mamati lillahi rabbil alamin la ilaha illa huwa mus limi Allah akbar subhana rabbiyal azimi bihamdi subhana rabbiyal azim walhamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu.
samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan tahiyat. Terus sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Atahiyat ayo. At-tahiyyatu barakatus salawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, sekarang waktunya di Jahra baca surah An-Naba teman-teman ya. Teman-teman silakan ikutan ya. Ini deh. Orangnya merdu teman-teman, orangnya cantik, baru 4 tahun usianya, kecil tapi suaranya merdu teman-teman, nyaring nih suaranya nih. Dia baru 4 tahun teman-teman. Nyembuhin panda, iya ya. Ayo. Oke, sama aja ya. Bilang teman-teman gitu. Teman-teman. Ayo kita baca surah An-Naba. Ikutan ya. Pintar dah. Tak ngomong udah, masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Cepat nak. Neng, cepet Neng. Yo, Neng. Jara, apa sih? Minum. Oh, minum. Kalian ngapain, Dedek? Ayo. Oke, itu nggak bantal nggak? Bantal pengusaha. Hah? Ambil. Ambil bantalnya. Sini, duduk. Duduk yang benar, yang nyaman. Duduknya. Nih. Masya Allah, cantik ini nih. Soleha. Hah? Naon? Cantik banget. Nanya saya. Emang? Iya. Nanya. Ayo. Telepon grup Renova. Halo kakak Nada Fajrina. Tak layar. Masya Allah ya kakak Nada ya. Kalau kakak Nada ya, masya Allah. Ope ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Banyak kan? Ngapain? Apa Najmi? Gede. Iya tuh nggak apa pengami. Pencet kali ya? Anu kali pencet ya? Biasa muntah. Nah, anu makannya kali ya? Nggak teratur ya? Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma basa'in. Alim naba'ya alim. Ayo, lanjut ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amma basa'in. Alim naba'ya alim.
ajuhu telepon. Qala ya aman. Summa qala ya aman. Maaf bu, maaf bu. Ini aman kesini bu, aman kesini. Udah, ayo. Summa kalla saya. Hah? Mana? Summa kalla saya alam. Najaya Adam ya Jiba Awtada Wakakanakum aswaja Waja'alna naumakum subata Waja'alna libasa Waja'alna nahar ma'asya Wabanaina rakakum sab'an sidada Waja'alna sirajan wahaja A'anzalna mima'u siratima'an satjaja Innuk bisa bihi habbaw wa bata Wajannatin alfafa Inna yawma fahika mikota Yawma yungfa isui fatatuna afwaja Wafiyatis sama ufakanas abwaba Kasirati jibal ufakanas sabah. Terus Inna jahannama kanat mirsada Ittaqina ma'aba Labisina fiha ahqaba Ayaduguna fiha badawa sabah. Ya hamimah wasaqa Jaza'au wifaqa Innahum kanu ya'yuna isabah Fakazzabu bi'ayana kizzabah Wa sa'in asainahu kitabah Fasuqul fa'an nazilakum illa azabah Inna ya muttaqina mafazah Hadaika a'naba wa kaiba asroba wa qasam bihaqqa yasma'una fiha waqqa kizzabah Yaza'an min rabbi a'tani sabah Rabbi samawati wa ardi wa ma bainahuma Ya yambikuna min kitabah Ya ma'kuhu wa ma'a itofa Ikatu Ikat Tusofa ya mana ina maka swabah saya kaya muhakka mansya atau saya bima bainang dan aku ada bangkai bayam mau mama kerja kalau menjadi aku kefulan makanya kunci coba. Teman-teman Sekarang kita baca surah Al-Fatihah ya. Ayo ikutan Ya. Kakak Nada Fajrina Kakak Nada Nada Fajrina Hai Kakak Ayudia Saya mau Ayudia 12 hai emosi. Emosi apa sih? Emoji Emoji kali buat emosi Nyai kumaha iya emosi tuh teman-teman, makasih teman-teman sudah ada like ya, barakallah teman-teman ya. Iya. Emoji emot ya, bukan emosi. Aduh. Ya ayo Fatihah teman-teman ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, bismillah. Ayo. Teman-teman kasih ya, sudah like ya, sudah komen-komen ya, barakallah teman-teman ya. Sehat selalu, berkah selalu teman-teman. Masya Allah. Ayo. Adek. Naik. Ayo cepat naik. Ayo.
Iya. Hmm. Ayo masuk. Hmm. Langsung tumpahan air. Iya. Kalau udah minum teman-teman jadi suaranya jadi merdun Dede Zahra nih. Dede Zahra baru 4 tahun teman-teman usianya teman-teman ya. Malum ya kalau agak-agak cadel masih belum jelas makhrajnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal Iya, mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Terus Anas. Bismillah ya. Lanjut, Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Wah, coba bina mayan aja ini saya aja kan saya nanti panas. Cepetan. Terus ini Al-Falaq. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ku a'udzu birabbil falaq maka kami saya gojeknya ya kebuah misalnya nawa dari berkata misalnya jadi aja dah. Terus. Bismillah. Sabar. Sabar, oke, sabar, masya Allah. Yang penting bersyukur, Abi. Makasih teman-teman sudah like barakallah ya teman-teman ya, masya Allah. Ya, lanjut. Ayo, kelola ya. Kali ini 9 ya, nambah terus. Nambah terus. Ayo, lanjut. Teman-teman bilang. Teman-teman Jangan sekarang lupa kita like ya. baca Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya, ayo kita mulai. Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, cool. Abis tadi kepengen ya. Abi ngepengen. Ya. Iya, Abi di prank, Abi. Ayo, cool. Iya, Abi di prank. Kayak suara Bunda Yaya. Iya, kali Bunda Yaya. Bukan ya. Iya, Orang lain ya. Ayo, bismillah. kayak suaranya kayak mirip Bunda Yaya. Ya, bis. Iya toh orang api kenapa ya? Itu kena prank. Ya, bismillah. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid lam yulad lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyada bil abi wa tab ma aqna anhu ma huwa ma kasab ayasana amsatahab amatu amma atahatab ijidiha hadum mim masada. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja anasuwa wa fataitan nasaidun fi diniyah akhwaja. Rabbi bihamdi rabbika astaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun antum abidu ma a'budu ana abidu ma abadtum antum abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasalli hai inna syani'aka huwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Aital ladzi yukadzibu bidin fasalika ladzi yad'u yatim wa yahuddu ala ta'amil miskin. Fa'al musain Asina umma amsatin sahud
الذين هم يراءون يمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم. Bagus. Terus terus apa min khauf ini orang ini alam tutup Anta kaifa fa'abuka bi ashabil fil am nada'aka lahum fi tatiyah fa'asahim tayran ababi lamim bijadim min sijjiyah waja'ahum ka'asim Terus. Terima kasih teman-teman sudah like ya. Warakallah teman-teman ya. Oh, udah berapa? Berapa? Terima kasih teman-teman. Ya, tuh. Oh, berapa? 11. 11, Masya Allah. Bilang, makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Sudah like. Sudah like. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan komen-komen. Dan komen-komen ya. Biar seru. Biar seru ya. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa ada sama udah Allah yang mukadoto ateta kayu afidayinaha yang musadafi amali mubat dadah. Iya, Masya Allah. Ah, emang udah? Udah. Emang? Udah. Oh, udah. Bilang teman-teman. Teman-teman, sekarang kita baca surah baca Iqra ya. Iya, bilang saya sekarang Iqra berapa? Iqra 3 Halaman berapa? Ayo. Nah, ini ya, halaman 21. 21 ini. Bismillah. Ya kan? Iya benar. Ya teman-teman ya, Neda Zahra baca Iqra 3 halaman 21 teman-teman ya. Yang mau ikutan silakan ya. Baca bareng-bareng sama Neda Zahra. Ya teman-teman yuk. Ayo teman-teman kita mulai. Teman-teman, kita mulai. Bis minum. Minum dulu teman-teman ya, biar nggak haus. Udah. Nah, pinter. Ya. Bilang, jangan lupa like teman-teman ya, yang banyak, biar seru. Ya, bilang teman-teman. Teman-teman, Jangan lupa like ya. jangan lupa like ya biar seru ya. Iya. Ayo. Iya. Bismillah. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afu yadahu wahu yarahu iza saja fi Ma kanu mawazi nuhu. Iya. Terus Ini iya itu betul. Ya. Ayo. Yana. Yana biu'a Yana bi'a. Yana Bi. Ayo. Jelas. Yana bi'a Iya, terus. wa'ajibu hafizina wa nusuki mutako kobirina
fi jiddiha. Laku. Punya pendek. Laku. Laku. Gatel. Gatel. Mana sih gatelnya? Ini. Bukan, aku mah nggak ngerti. Bukan. Yang mana? Bukan. Yang ngerti Abi. Yang ini nih. Semut kali semut. Iya. Udah hilang. Bang. Belum, udah ayo. Laku. Ayo, laku nih. Udah tutupin aja. Ya tutupin aja dah. Ayo, laku. Nih, nyamuk. Nyamuk. Laku. Aku. Ulang. Aku. Makasih Mpok. Dia. Terus. Tuh. Tu. So. Si. Na. Satu saka, udah ajan. Junuduhu. Lagi. Bisa. Junuduhu. Ada Terus. panjang semua. Pendek nih. Junya pendek nih. Junya pendek, dunya pendek. Junuduhu gitu. Junuduhu. Iya betul. Terus Tituhu. Kai semuanya pada pendek. iya. Kai semuanya pada panjang. Iya, ada yang panjang, beda-beda. Ayo. Tergantung bacaannya. Ayo. Ayo. Wa utu. Ayo. Wa utu bihi famasauhu walayu siku wasakohu fasalakahu. Iya lagi. Bismillah. Bagus. Keren. Iya. Makasih teman-teman sudah like. Makasih teman-teman. Makasih Masih teman-teman. 11. Ya, tadi kan 10. Yang 11 berarti nambah 1. Makasih teman-teman bilang. Makasih teman-teman ya. Barakallah. Bawa ya. Iya. Ayo. Kok Bismillah. Ali ngapain tuh? Ayo. Balik lagi. Kok Ali Bismillah. ngapain nih? Ampok nyalain muka masak. Itu dompet. Kampret ya. Dompet ya. Bismillah. Ayo mulai. Kayak dompet. Ayo, bis. Kayak dompet kayak ngomongan Sinul. Jinul. Bismillah. Yang itu Ayo. kesukaan saya. Iya, udah deh ya. Gitu. Iya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panjang. Gitu. Ayo. Lagi. Panjang ya. Ma'ahu yadahu walahu yalahu Bagus. iza saju upa. Ayo. Semangat, pinter. Pinter. Ya. Nah, minum. Ilah, minum baik nih. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Awas teman-teman, gangguan tenggorokan. Habis kalau saya batuk, saya langsung minum jadi hilang. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini iya. Ayo. Iza saja Fima kanu. V-nya pendek, panjang. Fima gitu. Panjang semua. Fima, ayo. Fima kanu
Bener. Panjang semua. Iya, panjang semua. Ini panjang V, panjang Ma, panjang K, panjang Nu, panjang Fi makanu gitu. Coba lagi. Fi makanu. Iya, pintar. Mawazinuhu. Ya Nabi wa ajib. J-nya panjang. Wa pendek. ajib. Ayo, wa ajibu. Iya. Ampun. Aki. Ayo. Wa ajibu. Ayo. Habis saja kayak Marsha. Kayak Marsha ya. Iya. Iya, kayak Marsha Ya si kan? Kete. Boni. Ngaji yang tutupin yang boleh ketemu padahal loh. Harusnya gini harusnya nih. Kayak mama, mama kan begitu nih mama. Tuh. Gini. Nah, ayo. Awi tuh. Ayo. Cuma pakai kacamata terus iya, kayak iya. Mang Kiki. Iya, ayo. Wa ajibu. Ayo. Wa ajibu. Wa ajibu. Terus. Hafizina. Wanu suki. Mutaqabilina. Fijitiha. Aku dia. Tuzahiruna. Junuduhu. Utitu. Panjang. Utituhu. Wa utubisi. Faman sauhu. Lagi biar ingat. Faman sauhu. Walayu siku wasakohu fasakahu. Masya Allah, pintar. Lagi. Bismillah. Gampang emang? Iya. Bener, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kau. Gampang apa, bagus, pahalanya besar. Hu. Ma'ahu. Yadahu. Walahu. Yarahu. Idza saja. Fima kanu. Mawazinuhu. Ya nabi'a. Wa ajibu. Hafizina. Wa nusuki. Mutaqabilina. Bisina. Bilina. Lagi ingat. Mutaqabilina. Abi, tahu nggak kan pas kita ada acara di rumah kita, Bang Jiti naik bangku saya, naik bangku kita. Emang? Iya. Astagfirullahaladzim. Ke atas. Terus habis itu saya bilang itu Bilang apa? Bang Jit nih nggak boleh naik bangku, naik jatuh. Terus apa lagi? Udah. Bang Oh Bang Akam enggak. Bang ini turun nggak dari bangkunya? Turun, tapi habis itu naik lagi. Waduh. Wah. Kan Bang Gini tahu nih nonton nih kan. Bang Gini kan nonton. Jarang ngadu sama abinya. Gitu kata Bang Gini.
Apa? Enggak ada mujizatnya. Ini kan kerekam ini. Ini kan kerekam di YouTube. Iya namanya nonton. Ay, dia jarak ngadu sama apinya gitu. Iya enggak. Ayo. Ya udah ya. Ngomong aja ngaji ngaji aja ngomong mulu neng. Aduh, ayo. Fi jidiha. Ayo. Fiji dia. Laku dia Aku dia. tuzahiruna Tuzohiuna. junuduhu Dunuduhu. utituhu Utituhu. wa utubihi Wa utubihi. famasaluhu Wa masauhu. wala yusiku Wa yusiku. wasaqahu Wasaqahu. famasalah mana fasalakahu Fasakahu. Iya. Sadaqallahu azim. belum lagi Sadaqallahul azim. Nah teman-teman, Teman-teman, sekarang kita baca Yai Guni metode umnya Yai 2. iya ya teman-teman ya ini Udah, kalau gitu nggak usah pakai bantal. mau sampai bantal, iya oke. Pakai Jilid ini 2 aja. teman-teman ya metode umi ya Posotan. teman-teman ya. Bagi yang mau ikutan silakan yang punya Habis bukunya. ini bisa jadi posotan. Bisa dibuka teman-teman ya. Halaman berapa dek? Halaman 22. Pinter, masya Allah ya teman-teman ya. Halaman 22 teman-teman ya. Nah oke kita mulai teman-teman ya. Habis ini bisa jadi posotan. Posotan ya. Ayo, ayo tutupin malu. Sini. Di mana? Oh sini. Oke. Bukan di kaki. Bukan di kaki ya. Oke. Ayo. Udah sopan. Nggak sopan, iya Ada bener. Allahnya. Ada Allahnya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya. Hajaran. Jabalan. Jurusan. Koman. Maradon. Futon. Syajaran. Amalan. Kuburan. Apa? Kuburan. Iya. Terus. Kubulan. Bukan kuburan. Kubulan. Coba. Bu. Mm, Bu. mm. Lan. An. Iya, kubulan. Kuburan. Iya, terus. Iya. Terus ini. Ati. Ayo ini. Ayo. Hasadan. Ajaban. Deketan gelap. Terus jadi pas. Ayo. Huzuan. One. Iya. 1, 2, 3, 4. Iya benar. Sya. Sya. Munduran. Nah gitu. Gitu pas. Tegak ya. Sahan. Syaka. Kak ini. Syakaron. Syaitan. Terus. Syaitan. Hmm. Hukuban. Nafalan. Umat. Ha. Kegiatan lambu. Ya gini nih Nyai, hayang soleha pinter. Ambil kayak gini. Tuh. Oh gitu mama. Udah tuh pas. Pas dah ya. Ayo A. Amalan. Usulan. Terus. Dahalan. Jadalan. Ahadan. Syaroban. Kodion. Syahidan. Iya masya Allah. Wah
Terima kasih teman-teman sudah like ya, barakallah teman-teman. Topik layar tuh, masya Allah. Weh, Bilang teman-teman makasih ya. teman-teman, makasih ya. Barakallah. Barakallah. Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe dan ya. like ya. Dan like ya. Yang banyak sekali. Yang banyak sekali. Biar seru. Biasa Iya. Ayo lagi ya mami ya. Ayo teman-teman kita lanjut ngajinya. 13. Iya. Ayo teman-teman kita lanjut ngajinya ya. Ayo teman-teman kita lanjut ngajinya ya. Oke. Oke. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hajaron, Hajaran, jabalan, jaban, jurusan, juzan, komaron. komaron, Siap-siap kak. Marodon, marodon, furuton, futon, sajaron, sajaron, amalan, amalan, kubulan, kubulan, asadan, asadan, ajaban, ajaban, huzuan, uzuan, syakaron, syakaron, syatoton, syatoton, hukuban, hukuban, nafaron, nafaron, amalan, amalan, rusulan, usulan, naharon, naharan, jadalan, jadalan, ahadan, ahadan, syaraban, syaban, khadiron, kodion, syahidan. syahidan, Iya. sadaqallahu Sok alazim. pindah ini. Tadi di Jara udah lancar kan tadi kan? Iya, Kita nggak tadi? iya, Tadi nggak ada salah nggak Dede? enggak. Kayaknya nggak ada ya, benar semua ya. Iya. Coba tes, tes. Siap kak? Coba tes dong, tes. Tes doang ya. Ayo tes. Ini coba dong. Segini aja. Segini doang ya, segini nih. Ayo. Baris. Jangan sampai bawah. Iya tenang aja ngapa sih? Ah. Golaman, baladan, syaroban. Bisa Dede. Udah, sadaqallahul azim. Tandain. Tandain. Teman-teman bilang kamu. Teman-teman, alhamdulillah sudah ngajinya sekarang bos saya cantik, soleha, tapi suka mama sama adeknya. Suka apa? Suka mama sama adeknya. Kok marah-marah? Lihat nih, handphone saya baru ada dompetnya. Bisa buat ngomong. Mic-nya mana deh? Asal kakak deh, mic-nya deh. Mic-nya. Kasih Dede Jara minjem kak. Ya, ayo. Minjem doang teman minta dong minjem. Ya, ayo. Ayo teman-teman ya. Sekarang dia kakak Nahla teman-teman nih. Tapi kalau dulu Udah Pak, yuk. Iya, kelipat ya. apa lipat? Ya. Atuh nyambil apaan? Kedua apa dulu? Ikra. Ikra, sini. Ayo bilang teman-teman gitu. Teman-teman. Teman-teman. Sini. Iya, gini HP. Mana halamannya kak? Berapa kak? Halaman 17. 17 ya benar. Ayo. Ini. Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang giliran saya, Kakak Nahla, mau baca Iqra. Mau baca Ikra. Berapa? So? Iqra berapa? 17. 17. Iqra 6. Iqra 6 halaman 17 teman-teman ya. Ayo. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Teman-teman ikutan ya. Jangan lupa like. Jangan lupa like Jangan lupa like dan subscribe dan subscribe dan komen-komen dan komen-komen dan tap-tap layar. dan tap-tap layar. Makin seru. Makin seru. Iya, ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Iya, alhamdulillah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillah.
Wanuh. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا Panjang. syura. 9. Mimma insodid mangsolah min abaihim yauma la yugni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunsarun. Faya ma'amma lang salihau wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Terus ingetin. Terus kau wa magfiratun. Kan kho itu, kalau kho ijhar jelas, jangan disamarkan ya. Nih kalau ada alif, kho, hamzah tuh ya jelas. Ha lagi tuh, ha sama jelas, jangan disamarkan. Ayo, wa magfiratun. Ayo, Mana yang wa magfiratun. Ini mana nih? wa magfiratun khairum Min sok dua tuh, sok samarkan. Min min sodaqotiyat Sodaqotin. Bener Sodaqoti ya. Sodaqotiyat, ya bener. Terus ba'uha azab. Terus 10. Du ya. watahim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u Ya. wa kullang dorabna lahul amsala wa kullang tab barna tatbiro wa qala zalimuna in tabi una illa rojulam mashuro. Lagi, masya Allah, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wanuh. Minum. Ya. Wah, ada yang ngirim apa tuh? Kakak Rona ya. Kakak Rona foto adik imutnya. Kakak Mahla imut ternyata tuh. Iya, makasih kakak gitu. Foto apaan tuh? Ada HP. Ada HP-nya ya. Ada HP, ada orang. Iya. Ada itu. Iya. Makasih kakak bilang gitu. Makasih kakak. Ya gini. Iya. Terus ya gini. Iya. Bilang makasih kakak.
Terima kasih. Terima kasih kakak. Iya, barakallah. Kakak. Terima kasih sudah like ya. Terima kasih. Like ya. Ayo kita lanjut ngajinya. Ayo. Ayo kita lanjut ngajinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wanuh. Ayo. Wanuh. Ping. Minum. Minum belum? Minum. Ayo. Wanuh. Wanuk rijulahu yaumal qiyamati kitabayalqahu mansyura. Terus. 9. So mimma Mimma kan itu so tuh samar kan so mimma sodid fokus bentar mimma sodid terus mang sholah hamin abaihim ya yaumalayuk ni anhum kaiduhum syai'aw wala hum terus yungsarun. ya Faya mal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. alah Rob Rabbihi ahada. betul terus Kau qaulun ma'rufu wa magfiratu tun khairum min sadaqatiyat ba'u ha'aza. terus 10 dek ya watulhim mangdud lahu zurriyatun du'afa'u wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tuh tak tuh matahuin sama fa wa kullang takbar tasbira ya terus wa qala zalimu nah in tabi'u panjang na illa rajulam mashura. bagus lagi Bismillahirrahmanirrahim udah 2 kali Udah. ayo kita fokus perhatikan ikutin apa tuh di komen tuh apa tuh Samsung. Kakak Samsung, hai. Halo kakak Samsung, hai. 02 ya, kakak Siti Rohaya, hai. Kak Siti,
Ayo Kakak Siti Rohaya. Terima kasih udah pulang Kakak Siti ya. Ya, jangan lupa like Bang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, Masya Allah. Ayo. Samsung. Samsung, iya. Kakak Samsung. Ayo, mulai teman-teman ya. Ayo kita. Tuh ada tuh. Ayo. Tuh. Adiknya nih. Oh, Samsung HP no. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. 9 so 9 so mimma in sadid. mimma in sodid. Man salaha min abaihim. Panjang amat. Panjang kali mau harokat itu. Ayo kan bendera panjang. Ayo. Mang salahamin abaihim. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun. Ya. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati ibadah kirab tirab bihi ahada Lagi beracara ya ingat. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Malang salihau wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun wa maghfiratu khairum min sadaqati. Wa maghfiratun itu akan ada di maghfiratu ya. Wa maghfiratun bukan firatu. Wa maghfiratun. Ya kan? Ada tuh ya kayak. Ingatin apa? Perhatikan.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum. Ayo. Qaulun ma'ruf wa magfiratun khairum min shadaqati ba'uha aja. 10 du 10 du wa talhim mandud wa talhim mangdud lahu zurriyatun du'afa lahu zurriyatun du'afa'u wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tatbira wa kullang darabna lahul amsala wa kullang tabarna tatbira wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Oh iya, Masya Allah. Lagi. Udah. Shadaqallahul azim. Bilang. Teman-teman, Lah. Kayak dirinya tadi gitu. Sekarang. Iya. Kita baca Al-Quran. Al-Quran Surah. Apa? Surah An-Nazi'at. Nazi'at. Jangan sampai surah Al-Buruj. Sampai Surah Al-Buruj. Iya, Al-Buruj. Abi kan kemarin lupa. Apa? Itu Al-Infitor. Emang lewat? Lewat Pak. Al-Insyikok. Baru dibaca. Belum. Wah, betul baca 2 kali. Ya. Ayo. Ayo, teman-teman ya, bilang. Teman-teman, Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe subscribe ya. dan Dan tap layar. tap layar Dan komen-komen. dan komen Biar makin seru. dan makin seru. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Iya. Samsung kan nama Samsung HP. HP. Iya, HP. Ayo. HP. Iya, HP. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifat tatba'uha radifa qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah fa iza kunna
وإذا ما النكرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي مأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallah. Lanjut teman-teman bilang. Lanjut teman-teman. Surah Abasa. Ayo kita mulai. Tapi pengen dulu. Aus teman-teman, kok. Terima kasih teman-teman sudah like ya, barakallah ya. Jangan lupa share teman-teman ya, biar makin seru teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa as-sabila yassara summa amatahu fa'aqbara summa idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma saqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah
tarhaquha qasara ulaika humul kafaratul fajara. Gak boleh mandi. Anaknya bilang, Masih ngantuk. tuh. Kayak nyai ngantuk. Oke teman-teman. Sekarang surah. Oke teman-teman, Sekarang sekarang kita baca surah kita baca surah At-Takwir. Ayo kita mulai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat Wa izal wuhudu usirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin kutilat wa izal suhafu nusirat wa izal sama uqsitat wa izal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil kunnas al jawaril kunnas walaili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ma huwa alal ghaibi bironin ma huwa biqali syaitani rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastakim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Masya Allah, barakallah. Ini surah apa kak? Surah Al-Fitor. Bilang teman-teman. Teman-teman Ikutan ya. ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Bismillah. Dengan Kak Nai-Nai. Kak Nanai. Oh iya, halo kakak Nanai. Masya Allah, Masya kemarin aku jalan lagi live streaming kamu. Maksudnya, Masya kemarin aku jalan lagi live streaming kamu. Kemarin aku jalan lagi streaming. Oh iya kak, iya Masya Allah. Barakallah kakak Nanai ya. Streaming, iya kakak itu video streaming, iya. Tuh, udah kasih ke teman-teman sudah like ya, kakak Nanai ya. 17. Iya, makasih kakak ya. Ayo, bareng-bareng kakak Nanai, ayo kak, ngaji kak, Fitor kak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasharat wa idza biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak qalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin Summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah. Ini surah apa kak? Surah Al-Mutaffifin. Ya teman-teman, Teman-teman, ayo kita baca ayo kita baca surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Ikutan ya. Ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Nambah lagi tuh like-nya tuh nambah 18. Makasih teman-teman like-nya yang barakallah ya teman-teman ya. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wailul lil mutaffifin
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibu nabi yaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wama adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mizajuhu min tasnim aynashrabu bihal Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajru Iya benar. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Mana? Iya. Ayat 22, 23, 33. Hah? 33. Wa ma ursilu Wama ursilu alaihim hafizin fa yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun asuibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Iya, Masya Allah. Teman-teman, sekarang kita baca surah Al Insyikok. Iya, coba teman-teman ya, ikutan ya. Ikutan ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat. Ayo. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu indaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wa amma man Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Belum habis. Ayo. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Inna
Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun Wallahu a'lamu bima yu'un. fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Ini surah apakah? Buruj. Al-Buruj, teman-teman. Teman-teman, Ayo ikutan ya. ayo kita ikutan ya. Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Bismillah. Apa tuh? 14 18. 18 ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nonton. Iya, ya. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud Wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud ishum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa man naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batasya rabbika lasyadid Inna batasha rabbika lasyadid. minum Minum. Masya Allah, teman-teman makasih ya sudah like ya. Barakallah teman-teman, Masya Allah berkah selalu ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah subscribe, sudah semuanya ya. Masya Allah, barakallah teman-teman ya. Udah ya Kak. Lanjut teman-teman ya. estepatit Yuk. Inna batasha rabbika lasyadid. Ayat 12 ayo. 12 Inna batasha. inna batosya bato Inna batasha rabbika lasyadid. sama bir Ayo. ayo Ayo Kakak. inna Bato. bato syarabbika lasyahid Lasyadid. lasyadid Ingetin. Terus. innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Zul. Zul arsil majid fa lima yurid hal ataka hadisul
junud Fir'auna wa Samud Balil balil ladzina kafaru balil ladzina kafaru. Ulang. balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhita bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Masya Allah, pinter banget. Terus dong. Wih, keren. Orang nggak pingsan kan? Nggak pingsan? Lo masih hidup nggak pingsan. Katanya mau Rasid kalau baca sama Abi katanya pingsan ya, kelamaan ya. Cabut mau Rasid. Mau Rasid nih. Sadaqallahul azim. Iya. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai. Ngajinya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah like. Sudah like-like. Sudah komen. Sudah komen. Sudah tap-tap layar. Sudah tap-tap layar. Barakallah. Barakallah. Oke teman-teman, kita tutup ya. Oke teman-teman, kita tutup ya. Ya Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Iya. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bang, teman-teman, besok saya mau nari di sekolah. Apa? Saya mau ikut jadi kelas 1. Iya, nari apa? Nari semut. Nari semut. Deh, lebih gatel. Enggak. Nah, apa tuh? Ikut. Lo sini. Sini. Sini dulu. Mau ada jarak. Sini dulu sini. Tanya. Ada jarak mau ikut juga emang nari? Ya. Mau. Nari apa ada jarak? Enggak. Nah, enggak nari. Nari semut. Nari semut. Dari jarak nari anu aja ya, jangkrik. Enggak. Mau. Nari jangkrik enak. Kayak gini nih. Maunya. Jangan. Nari Nari apa? Ada apa? Nari princess. Bilang sama teman-teman. Teman-teman. Makasih. Alhamdulillah. Sudah selesai ngajinya, sekarang kita tutup ya. Iya. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kali mau lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra
fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintar soleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman ya sudah menyimak, sudah subscribe, sudah like, sudah komen-komen, sudah tap layar ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di hari esok. Kita libur teman-teman ya, karena main ke rumah orang tua, silaturahim malam Senin ya, insya Allah teman-teman ya, malam Senin ya. Malam Senin kita ngaji lagi teman-teman ya. Pamit undur diri. Ngajinya sama mama hari Senin. Malam Senin ngaji mabe, malam Selasa baru ngaji di musola be. Hah? Iya. Minggu malam Senin ngaji di sini ya be, sama kakak sama dede. Ya teman-teman ya, pamit teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lusa. Lusa. Iya. Sabtu. Iya malam Senin lusa karena anak lah. Pas.